की खूब और कब्बाते से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ngan batai khliat ma wat sang e la kan tu kapon ke dia nga ka kerteng ba pra chong ka de mestalin pengrut ngasong ngasah ten re ya ha ka banong kong man song yo sini la don lai pesan senam ha ka banong kong man chua pidari kena ngatre pim patip ha e ka sibil rim ka don ha ka caka bakibu ya ka muda mentah jela ai municipal yang ada islip ibarit baha bangan syong dukan hakit cong kemuda hakit cong kasih bilrim dan kemuda mentah the next kabar kabangayo license kadai da kacing penle cong headman cong ke PB badon putra cong ke kemeng kangayo ya kata license bang syong hak biju harngut ni dan ngab ke kong na lailat ya dan takarngut kasingiyo haden katu kan nipor kidan kibri ke babisni ya ke municipal ro ki ang bandra no license bangian renew hadin mengilali ai te ka municipal kamla chukan ban ai ta kani bementa ka dei gasin ka balai kat baki nong song yo baro ki pertahang tai hamud municipal renga ngarung sepo ngasim da kacong ka lesen ngam kwa bandar mentai hebat itu ngadai ngadon la kacong ka grup bat cong ka tinong bri dan tat menta pakasin ka ba menta si ai kita ki kerteng cong ka balai keca abang sau telinga ngadai kebreu barim tam hang nei pada kali ya baro ki marori hang nei pibi kitip bahaya nga ngadai kebreu belak mendain thai tamang kini ki lembok baro ki sang baro kitip bang ngadai kebreu belak rim tam ya kani dan kamban renew ha man lausnen dah kapor bang ali renew las ki ong bang sange sua mentang jangan disong persat biang kemudian disong perkat biang ka PVC tak ngam tip kayaknya kain kadaw ba kami mana tip sa eka kiyo lese heb yo nga sitam man snam baru snam nga sitam mo ngamla manwan jangan supa syong dang the ba desinto hang nei kiyo lese kala bendai kata yo kila penak pamangta na yo ki ay tangam tip kan re hadin nang tu pa bang atip ngadale nga tha application thamai biang jamta kami kan lo ngadang tho mental dan si benasteng teki ong bang ngadi betang ki mar ki so lokal be itu dia markar so turun so yang tra kai kiro kadam ki so kompor kumta ki mar ki bami betang nampo me khala ya kendai ki mar bam ki so peng ki so por ki engam tede mentan ki wan sek ki ong kim ong ki ong belum no te mar la kite en bu se ai ki kim ngim dei ki batiet batat bitiet ram bat ladang ngim dei ki baduk ki bakerdo ngin man syong thak dong hame sorang lada kibriu kasih cengi kisung tu kata kide dat nai lat ken ngang la ikran bat kim tang ong lada ngang song tam anda kibriu cong ke sorkar kiladet dan ya ban penbek ya baru kidolesen bandrung semuda kelada ngang song kata kadikaan bangang la penken ya kaan ta kamu kidihok ya nga bakin ra ya nga sathanat betmar betbriu mereka mentang ong penbek lang mo sa kanya nga bempat yo na maki ong baat ya nga katem ka baar namar menen dong kadang ban kendu iki bre municipal menen bat menkat patrik arsmi menta katiyo ngala don sata jangan ong kong silpa ba pentek dem yang pat la pendek ba play komputer mereka kami ke kertan cangan jadi ong tat hadu da syong biang ka meeting cong ketiwisi salah ban ai coba jangan belada hak terpur babaro kin kibri cok surkar kila ra lo ki badon listen semuda ladanga ngasyong bian marway kata kade bangala pengken kenya garo taki dihap nya ngadanda menta tengah kerpat kin ba kin sya yang ngaban syong tang menta si kat bakim pat la ban perbiang ya baro kamu katahi ken kan belum isu tenat mo ta bangan jo ta bangas ni lo sip bangan yo kan lek kuno mula ta padi ini kan lesen syong yeng dan ada sini ASP taki kon cenga ken ban lagi kenya ta kenya kernya kata tengah kerpat kenya ki bakin island yang atang ba ndaki ada ngamyo iklesen termut dat la pendiang lo kini ta nganam sungsu belengan susang baru belengan pengkenya kan dai ka hok yang aban pengken mar bangas ni bila ko sip bangamyo kata kalesen anus nem pilas ta kenya lak mo kuno kemut lai pusam sau ko sini ma baro ki marori ki cek sang ma ki cek roman ki lut yang atang mai tu chok kan Urut dalam desa municipal Mangkapur
Men kat tari kurang kadang le, menin dong kadang keren balkon sista. Kamu kiong kumno nak aturan municipal itu. Kiong saat akatem ke baar kan. Kiong da siyang meeting hapo cong atar. Atar hapo ke siyang meeting, lekin saya perkat kanya kata. Itu lah beli di panggilan kereken lah saya beli raya kata. Tak kenyam lah kemen raya kamu ngelak tiap kan song ngan lum ngan lah kan kata kata. Kalau dah yang benra teken ra. Jadi yang bangun lum dengan lum. Hindi na basaw ng tabiyo. Then kumpa kiti siya kung iba ba krisne nga ida kilala at titik ko kadangan ni pagkikaan ko ba. Dayam ta si pas ng rahilan. Kada kudan kaman siyang pagsunay ka dito kan siyang kapag paglakot yang ito ba. Jaka bandra ni baro kadang siyang bian hulo kada pagkilala. Dan jaka kini tolong kadai ba nga siyang bian kanya ta. Dan dapat chance na marway jadi dia siyang bian nga pintanya kan. Dan dapat totoo siya kanya nga bundagan katakaw kahar ng sayo ay kapagaleksyon ko ang siyang sista. Ini ko ang po sayo kapag Baba. Dia may lapit biman ikon kitang na ay kadami kini nga siyang ngayon tak sudah Kung padon si Ubi na kaleksyon ganun ba. dapim don Kristen yang kong yung lale ay pinaplong din. Sige pa. Ya ka ba punta padon naman? Ya kontak don Don ini don komisyon. Kan mong pensyon. Kani kaya itu dalang ngalatip dia tang kami lah. Dalam tip boleh kami kita cenglayo nasa kali kami sip ko cengla ka basni. Dengan la kami baru piyo ngangan yo. Kasumha ka man ay la ya ngaba. Ula bila ada pilihan la lo ini di Indonesia sate sa muda. Dala danga hingam yo kami ada kasumbian yang dia. Kira ay ka kita enak ka. Dia minta so please bagi saya yang tang banyo dikon dan chef banyo. Dia kang lai ayo. Ambil ini ramai ayo. Kok dia ini ngampu. Dia kadi kan sip kecong bersama kami kita kali sama. Kami kena iki balik iki yo balik tu yo bangar lo ate putang yo te manle semua. Dengan hadiah apa karau ka ba ako itu. Ya kata empang si kata milik minapay sa din mo. Ya minta kasi kam nong ka ba you kiway nila pa pelang ka lum you pipat bangin ailat nimla di banda ikata kam dai mo kong isyur kasi tray lang ba ni siya pa rin kwa banda ka porti siya pa siya suto na ka tele siya pa siya tray lang man di tapi di pada kita dan next la siya ito long sampai pinapunlum ni ngin lek long syuro dalawan sisin tapi patun ngin hapsim bai ngin ailat di punlum ni lagi ma ngin lek long dia dalawan biang pidai ben punlum na Kata syuro yang apa lang no kata kalesan kata kamdai ka kabor ngin tas ni man patay kata ni hapet lang gi jinglum ma sige pa ngin sawan biang sa punlum ma Lum ini mga wat suengan. Lum nom ta. Kan berning lah. Lum no eh. Lum no. Dah kan lum lah. Mo nomor mana dengim ko asu banyak keranam da ngeladap ong bonam ya yo si sulum no bet lada pipaton kasi odi Pidon dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat kiek bat ki way na ka benta ka koi ka khya chong gi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidon kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba e ba phinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website fascas.fssai.gov.in da ko pi hap pan upload ru tegi kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong phi
Pilaru banyak kendo, yaki designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya, lat no tang ha is khasihers. Pila benlet bet cek office terekam Jongki ke Commissionerate of Food Safety ke badan Halowa Lachumya. Nakabenta ke kuat kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.